Siak ni Manong June, siak ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan panipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sektis isam, Purpurngiit, gargarakgak. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat kan Biag. Dito'y laang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, pangal to yung aming karuba. It's the 3rd day of the month. And apo talaga nga sa baliti lang ati aglawlaw ito ta apo tanalpasan iti ECQ and this time GSQ GEQ whatever is that thing. Medyo adon apo ti tattao dito daldalan luglugan, medyo traffic man nandito yung agpakawayanin so talaga nga sapay lang kumapot at dire-diretsyon nga na-overcome tayon. When ma-overcome tayon dating pandemic apo nga adakata tayo itatang panawen. Kaya tano makapagbiag tayo na po ti normal. Kaya adon iti panag nga hantay mararami din. Kaslakata kami apong talaga nga namulos nga awan ti nagtuktukaran mi iso nga tila damutan apong raramidin mi dita YouTube channel. So for those who want to listen to our new compositions apo, please feel free to key in Karuba. We know www.youtube.com. Biro kinyo lang apo ti Karuba channel. And adiji apo ti gijay sunsunata iti 4-decade duo. And on Friday, I would like to announce Karuba nga mai-release na dyan first single iti 2020 Ilocano Idol champion tayo nga ni Balasang Crystal Concepcion from Diamantina National High School, and her single is entitled Kusilapang Ka. Ang nagmayat apo ti panangalan na dyan nga sunata nga putar medyo ti pagayam yo. And ijay mitan na po Villa Carmen iti naka-recorder na DJ Studio me. So no kayo po mga gan iti buong nga detalyan ng tabangayanan nyo lang apo dito iTunes or any e-music store worldwide apo dito. So nga suportaran nyo kung maapo iti barbaro nga talento tayo na nga fresh apo nagubing and iti boses na talaga nga iablat na apo dagitay nabayagan nga kumakanta kumbaga ta sa ballet style na. So iti aim iti 4-decade duo apo ket makilaban tayo kada kita international apo nga standards iti music iso nga iti inaramid ti mikit medyo a little bit complicated na nga to ti pitch na and napintas ti mensahe na. So antabayanan nyo apo once again into no Friday apo nga rumor apo data ni jay all leading e-music stores, Amazon.com and etc. So sapay lo kung apo tagtultuloy yan ken agtultuloy iti career dati ubing maikan na ti hustisya iti Ilocano songs nga naisalsal lumina this time tangamin ket naruam tayo apo ti por medyo sinasalawas nga lyrics kasi tayo ti Ilocano. So ag-shift tayo matatati medyo formal nga kind of Ilocano music, and that's it.
isong adda iti kasta apo nga programa tayo talaga nga pabaknangan tayo iti literatura Ilocano babayan iti Sami Weng. Ngarod, stay tuned na po kada kiti manarimaan nga dumdum nga kada kita babalayda. Agbubuya iti YouTube and iti fan page iti IFM. Then for the rest of 3 hours abot si kami ti makaamon nga mangliliw kada kayo, mang kansyon kada kayo, mang puno kada kita kina iliw ya po nga bumalse talaga nga awampay iti kasta nga mapaspasama kita tanga kanito dito ayan tayo. Ngarod John Marcos akbayan nga kumansyon ta ket kumabla ako awampay balong di pa'y nakasagana dahil tika na pa nagtimpla ti kafe. Partagam. Wait. Go ahead. Kumablaaw ka. Okay, kana na John Lilina. Kumablaaw ka pa ilaeng. Apo, excited ka. Ayan, ay bagngal daw yung amin. Kadagitig dingding amin dita Red Radio. Logan man, winubalay, cellphone. Good afternoon. Kan na bag nga pangal daw. Kadagitig mangal daw. Lalayangin nyo. Yan. Iti kay kuman nga rambit nga first speech iti request ni ading ko ta nagsapa ti kalaman nga timawag na ading ko nga Annabel Sariales nga DJ Villa Beltran together with my sister Regina ni bayo ko nga bubot nga nang ipabulot ti welding machine kanya. Kayan. Request na kan ti may sa klasiko nga Ilocano ti ayat ti may sang ubing iso nga ikantay man ti gundaway. Ngarod para katatayo amin amo. Sapay lang ko matamalagip yung pala dating nga sonata. Di ayat di may sang ubing na samsam itnyem hasmin kaslasabong nga pagukran iti bulan ti Abril di ayat di may salakay aglalo no agkabaw napait napaita makasuka anan sa kaulelong sumapul katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo tabay ang mapanunutek ti ayat ti may sang ubing aglalo nuwadan makin ay wale sa taulelong sumapul katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo sabay ang mapanunutek ti ayat ti may sang ubing aglalo nuwadan makin ay wanen aglalo nuwadan makin ay wanen. This time kablawan tanda kita naka-tuned in. Of course kita kapagayam tayo apo nga dito balasyo taaw. Ayan, ken kadagiti ditay kabangibang apo nga probinsya nga atuto ka po iti YouTube tayo. Good afternoon to Tommy Roldan watching from San Jose, Nueva Ecija. And happy Sunday FDT ko na naman ni ading Gemma Ramos Tamani iti Hong Kong. Ayan, kini Leroy Asis mabalinin bati agbiyahe Isabela to Ilocos or madipay mga idol. They're asking actually mabalinin na po tagpada tayo met nga kwansa.
Hindi ka mo. Damagin ti tamtama po. Ayan, ijenti maseknana. Okay, and Rolando Miranda de la Cruz. Good afternoon, everyone. Kunana and Noel Baltimore. Naimbagal da mga idol Ken, mga karuba watching here at Los Angeles. Stay safe lagi. Of course, we do. In fact, nalipatak na Jay face mask. Nalipatak. Ayan. Salut ka kagiri rumor po. Please don't forget your face mask and please observe social distancing as well. Okay, this time, si Kamet balong ti Mang Ted iti pangablao ka kita manariman nga nakatutok ka tayo dito 98.5 IFM. Ganun ni John Lelina, idol pa shoutout man. Kanaman ni Nelson Concepcion watching from Canada. Idol June kablao man ni bakit ko nga ni Rema Bueno. Ken ko naman ni Abby Vicente, idol. Pagrit nga po yung dalawa kong kapatid na si Aldrin at Anjong na always nakikinig sa inyo. Tapos si mama ko Olive at Papa Cutir. Tapos pabati na din Vicente family, Cardona family, and Moran family. Dito po sa Common Aritao. Salamat idol and God bless. Para kasyong Buksit, it's me, Abby. And of course, ko na ni SJ Afalia. Happy Sunday po sa inyo. Pa-shoutout po kami dito sa San Manuel. Nagilian na nakikinig po sa inyo. Pabati ang Afalia family. At natin Karuba May. Dito ay San Manuel. Juan, Karuba da ka no. Okay. Watching from Padilla, Tagaran. Kawayan City from Rosario Estela. Yeah. And good afternoon to Sir Emmanuel Jan Castañeda Antinelli. Belated happy birthday. Belated happy birthday di kalman ken kakabsat Nelly. I hope nga nag-enjoy ka uray no awan iti panagsisinarag due to the quarantine. Mga ba di basak dito eh. Abay kasla mapupukawang ka ti And to Froilan Francisco kana na naimbangal daw. Pangal daw. Kanya idol pakablaw man dito barangay di Simuray nga kanain kami dingdinggag. Kablaw man ni idol ni Anet ken Julie nga nakaida. Sirok Timangga. Ken Diyang nga madamag sakdo. Request dito din nam thanks and more power. Kasyo nito? Okay, may samang pingan na nagsakbalong sonata. Adda tinak nasabat bumakyat ngem nalapsat inismak ket kimid mat nagtibayok tuy kaunggak no tila nga timet paudi ipamaginawaw sexy agtawen santi 60 lungay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napiksa pailat inababatu makaalinok ti patong na makaparuso pailat kinina agbabaketak isut kunada kanya uray manuy uyawendak idametrik na tuy marik na agbabaketak punong agbabaketak lidang minamuti ganas di baket akainayan ayat agbabaketak punong agbabaketak lidang minamuti ganas di baket akainayan ayat di pumatuli ti baket kaskala adat langit awan sa pulem ti kinasamit arakop na ken inagek ti baket na singsingpet na bangbang luawan nintis uray nukuri bet-bet awan sa pulem na kinagaget dakel nariro tay kunkunada nga amoy lupati angot da di baket akarumansa nagpaiduma iganas na agbabaketak isut kung kunada
kanyak uray manuy uyawendak idametrik na tuy mariknak agbabaketak unung agbabaketak didangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak unung agbabaketak didangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat ho ho ha ti pumatuli ti baket askala adat langit awan sa kulang ti kinasangit arakop na ken inagek ti baket na singsingpet nabangbang luawan mintis uray nukuri bet-bet awan sa kulang minakinagaget dakelariro ay kunkunada nga amoy lupati angot da di baket akarumansa nagpaiduma iganas na agbabaketak isut kunkunada kaniyak uray manuy uyawendak idametrik na tuy mariknak agbabaketak unung agbabaketak didangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak unung agbabaketak didangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat didangamin na mutiganas ti baket kainayan ayat Okay, this time, kablawan tayo matapos na kitita dumapay nga kagayan tayo kas kini Ryan Pilias Apo nga sa Jay Wailuku, Hawaii. Ayan, good afternoon. Good evening dito kada kayo amin nga taga Hawaii. Kasamad kada kabsat Kathy and Ronald Salvador, ni manang Edna and Elmer Bosque of Ifa Beach. Kasama kini manang Eliza and manang Daniel Cabal of Itamat lang apo Hilo, Hawaii. Kaya DJ girlfriend ni John Mark, DJ Waikiki, Hawaii. no mamati ka na mamati ka. Iman. Uwan, assuming latan oray no awan. Hawaii. Okay, Hawaii. Good PM po. Pa-request po ng tagapulot from CGK Water Station, Pinoma, Kawayan. Oh, nagmayaman. Pinoma. Mumji Pinoma? Wala. No, at dati kaya mo nga mamati keng ka. Medyo agsaogat ni nasayaan. Sana ito ba kanya? Oh, Pinoma, tinak. Okay, good PM, Sir June. NJM, greet kuman, happy birthday. Madam Ruby Avila, aton May 6. Pa-request man dyan na ranyag nga bulan. Agyaman na God bless from... Who? Ni Attorney Gayam, Attorney Adele. And of course, I would like to say congratulations iti nuli apong pimasa iti bar exam nga taga Baryomi mismo ni ading Mahal Margaret. Yes, Mahal Margaret Morales. Ayan, Attorney, congratulations from For Decade Duo and amin na nakakapagyam. Ayan, and ito yung text line tayo po. Kung na ito ni
5889. Hello po mga idol na ibang aldaw, kablawa manti family blast. Ito ay barangay Bakulod, kawain sa bala. Kagrunaan kanto ay respisyong mga kablaba. Request ko mo da JD taten na magyaman ng idol. God bless po. And here's another one from 0655. Good PM, grid ko man na Bulusan family. Dito ay nagkalawan. Kaligyan. So da MJ, Naning, J. Marie, Ken Sophie, especially husband ko ni Manuel from BHW Jovi Bulusan. And the last 85896 with Apo Idol June kan JM kantaan nyo man the J Mr. Suabe kan J Sumok Susuksok from Bong Blas City Barangay Bacolod Kawayan Saray. Si Kamo Balong. Wait lang. Watching from Lebanon from Judy Marge and Roel Maborang ko na idol na yung bangal daw yung amin. Great command ti family Maborang, Ugot, Hermoso, Saklayan, Valerio, Marquez, ata lang idol. Ano naman? Ata lang idol. Sigurado kang ate lang ha? Hi idol, kumusta na kayo ditan? Ano naman, dito ayan number 1 ti Asia ti COVID-19. Iso nga na lockdown na dito eh. Diyak makaawid. Request ko jay kanta nga nagtudtudan. Isagot ko kadagiti. Taga Madela kirin. Wagyaman ng idol from Betty Dorilinle. Okay, anong arti, ano na ang takatagijay nga sunata balong at ay request lang sige, anta man lang yun. Kompromita. And kuna na LC Bergonya. Kompleto man ginaganan LC Jovenzel Labuton Bergonya. Happy and beautiful Sunday kada kayo mga idol nga gwapo Kuya June ken ading GM. Pa-shoutout kada kiti agamak Jude Ken Vance, Aaron Bergonya ti Dolores Quirino Isabela. Kastamutan kadagiti kapamilya Labuton dita San Jose Quirino Isabela nga di Domingo agdengdengag ti programa yo. Oy, kailiw kayon kapamilya nga na paikan ta home wenno ajay baryo mga idol. Thank you watching from Hong Kong. Wow, we will do that later on.